Bala tadi kemua tu, dua kemua tu kita ngisi bangku demua. Wak ke bangku demua tu tadi dulu oge penuh. Kita itu iban baru, ukai iban lama age, anang muan nanti terlama, hati terbaru awak. Dah kami tu orang terlama tu buat dah beban tu pakai nak kauliah kang ubah keteringa kita baru. Kan jadi minta bala kita leban siti tetap penting main nyunina ninga kajako tungkat semangat pagi tu nama topik tungkat semangat pagi tu. Asal kunya mga siti tetap berat aman. Dekat di dambi kita sebagai nemiak Tuhan enya ukai kuat kita, ukai penemu hari kita, ukai tang kita minta Roh Kudus. Nyarinya teta pagi tu ku rasai ka awak kebala kita dia jenuh. Dia jenuh kita bela mati ke ngambil awak na lama kita merek ngagai Tuhan. Kita ngelalu ke Roh Kudusnya secara pribadi. Kita ngelalu ke Roh Kudus secara pribadi dalam penghidup kita. Nya kebuah ku teringat ngau kebala kita kemua tu awak kita nyebisi rundi yang kamat. Leban kadang kita itu aku ngasai ke udah jadi ketebiat kita. Semina ngudah-ngudah aja. Jadi saya kundan tu mengano. Jadi kita yang lalu ke Roh Tuhan bekerja, fokus kita. Oke, jadi harap kebala kita yang tadi disiplin mimit. Ngagai riang ke Roh Kudus pagi tu. Boleh kita ke sama dia jenuh. Secara pribadi, kita sama dia jenuh secara pribadi, kita berniang agai Allah Ta'ala. Kita berniang agai Tuhan, awak Tuhan te bekerja. Roh Allah dikelalu ke kita pagi itu. Kita ngelalu ke roh Tuhan. Awak Tuhan te bekerja. Oh ya karabashadarabashi karaba. Oh haleluya, haleluya. Jesus ku ya Santa karabashakarabalala. Haleluya. Halalalalalalabashande. Oh, Jesus, Jesus. Hallelujah. Oh, yes, Jesus. Hallelujah. Aram kita sama diri. Segala dunia aku tadi. Kita jenuh sejenak. Haleluya. Jika gerah kita yang bakal lama tu, asal aku nada itu teh baru dah. Haleluya. Haram kita sama sampai. Oh ya karabashandara basikerabalala. Oh ya rabashandi. Jesus. Oh ya rabashandara balala. Roh Kudus. Roh Kudus. Oh ya rabashandara balala. Roh Kudus kami ngelalu kenuan. Roh Kudus kami ngelalu kenuan pagi itu. Oh ya rabashandara balala. Iya rabashandara balala. Roh Allah, Nuan
Tuhan lalu ke kami datai dia Tuhan Orabakaratara. Jesus. Oh, haleluya. La 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 rabashande. Jesus, Jesus. Bekerja manuan Tuhan dengan nambihan oh, ya rabashanda rabala la 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 la. Jadi terima menurut Tuhan begitu. Oh ya rabashanda rabashikia rabala. Oh ya rabashanda rabala. Jesus, Jesus. Yang hidup kami ngelalukan Tuhan di tempat jam dia Tuhan. Oh ya Rabashana Rabalala. Lebu kami ngengaukan nama Tuhan. Tuhan bekerja secara pribadi. Jesus kami nemu Nara Tuhan bukai tilayak disembah semina nuan siku ayah Nara Tuhan bukai tulis di kangau ke kami Allah Ta'ala Teberi penghidup ti baru Penghidup ti aman naik dari ngagai Allah Ngagai kesurgaan Tuhan semina nama Jesus saja Jesus dia tu kami Demiak nuan dia tu Allah Ta'ala dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus nuan Oh kuasa-kuasa terbuka jika kacau dia tu kuasa-kuasa pembentang kuasa-kuasa sumpah semua kita bisi nyemak Allah Ta'ala bisi di tempat tu dalam nama Jesus kami hancur kami ngalah kami nginyak dengan nama Jesus itu aja oh ya Ramashaka Ramashanda Rabalala Jesus awak nuan ti bertakhta nuan bekerja di situ dia tu ialah nama Allah Allah yang di atas segala Allah Tuhan di atas segala Tuhan Raja tersanjung kami Raja di atas segala Raja dia tu bemaya yang bekerja dia tu non bekerja atas demiak non bekerja atas gereja dari siku kami ditu Tuhan Yesus dari siku biar ditu di kelawang ke Tuhan Tuhan dekat berjaku Tuhan berjaku Roh Kudus berjaku dapat telai Jesus terima kasih kami nemu lebuh maya kami muji Tuhan lebuh maya kami ngangau ke Tuhan lebuh maya kami nginigi ke Tuhan Tuhan nerima semua dan nyuati tegak Tuhan nerima nyuati terindo Jesus kami detujet kami ngasai Tuhan di sini kami ngasai ke Tuhan di sini Jesus oh ya terima kasih Tuhan indah lebuh maya jago Tuhan jago dan bekerja jago dan bekerja ya karamasana Tuhan berkuasa di dunia Nuar Raja atas semua raja Nuan Tuhan berkuasa
berkuasa di dunia. Nuan Raja atas semua raja. Ku muji Nuan, ku muji Nuan, kami muji, ku muji Nuan. Oh Tuhan, ku nyembah Nuan, kami nyembah, aku nyembah Nuan, kami nyembah, ku nyembah Nuan. Oh Tuhan, Nuan Tuhan, Nuan Tuhan berkuasa di dunia. Nuan Raja, Nuan Raja atas semua raja. Nuan Tuhan, Nuan Tuhan berkuasa di dunia. Nuan Raja atas semua raja. Ku muji, ku muji Nuan, kami muji, ku muji Nuan, ku muji Nuan. Oh Tuhan, kami muji, kami muji, ku muji Nuan, ku nyembah Nuan, ku nyembah Nuan. Oh Tuhan, kami muji, ku muji Nuan, ku muji Nuan, kami muji, ku muji Nuan. Oh Tuhan, kami nyembah, ku nyembah Nuan, aku nyembah Nuan, ku nyembah Nuan. Oh Tuhan, ku muji, ku muji Nuan, ku muji Nuan, kami muji, ku muji Nuan. Oh Tuhan, kami nyembah, ku nyembah Nuan, ku nyembah Nuan, ku nyembah Nuan. Oh Tuhan.
Kita nyembah Tuhan, kita worship Tuhan. Oh, kami nyembah, kami nyembah Tuhan, Tuhan Raja kami. Kami nyembah Tuhan, Tuhan, oh Raja kami yang berkuasa. Oh Jesus, terima kasih Tuhan, Tuhan Raja kami. Oh berlama-lama ya Tuhan Raja, Raja kami ya Tuhan. Oh Rabakara dara. Oh kami nyembah, kami nyembah Tuhan Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, setia lutut kan berteluh menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, setia lutut kan berteluh menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, setia lutut kan berteluh menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Amin. Angkat jari kita tinggi-tinggi ngagak Tuhan. Amin. Angkat jari kita tinggi-tinggi ngagak Tuhan. Kita nyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, setia lutut
menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. 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 Haleluya. Oh, semua lidah, terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Kami nyembah Tuhan. Oh, Rabakararara. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Patut Nuan disembah semua bangsa manusia. Labanuan Tuhan Ti Kudus patut disembah, patut disembah. Patut Nuan disembah semua bangsa manusia. Labanuan Tuhan, Labanuan Tuhan Ti Kudus patut disembah, patut Nuan disembah semua bangsa manusia. Labanuan Tuhan, Labanuan Tuhan Ti Kudus patut disembah, patut sembah semua bangsa manusia. Labanuan Tuhan, Labanuan Tuhan Ti Kudus patut disembah, patut Tuhan disembah semua bangsa manusia. Labanuan Tuhan Ti Kudus patut disembah, patut Tuhan disembah semua bangsa manusia. Labanuan Tuhan Ti Kudus patut
semua bangsa manusia. Labanuan Tuhan di kudus, patut disembah. Tuhan disembah, semua bangsa manusia. Labanuan Tuhan, Labanuan Tuhan di kudus, patut disembah. Patut disembah. Patut disembah Tuhan. Patut disembah. Amen. Tuhan yang patut disembah Tuhan. Tuhan yang patut disembah Tuhan. Oh, nadai Tuhan tit bakal nuan. Nadai Raja, nadai Allah Ta'ala tit bakal nuan Tuhan. You are worthy indeed, Lord. You are worthy indeed to be praised, O Lord. There is none other than you, O Lord. None can compare with you, Lord Jesus. You are the King. You are the King of kings and the Lord of lords. And we enthrone you in the most high, O Lord. Oh, kami dekat Tuhan, dekat ke Tuhan. Baik yang paling tinggi Tuhan Jesus. Oh, awak ke semua sembah kami. Oh, ngagai Raja, dari atas segala Raja. Tuhan dari atas segala Tuhan. Oh, ia patut terima semua puji. Ia patut terima semua basa. Ia patut terima semua mulia. Oh, awak ke semua nyawa nyembah Tuhan, ngedingi ke nama Tuhan, Tuhan Jesus. Awak ke semua patut, oh dekat bersujud ngakuk Tuhan. Oh ngakuk Tuhan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Jesus. Thank you Lord. Oh patut Tuhan disembah, semua bangsa manusia. Labanuan Tuhan di kudus, patut disembah. Tuhan disembah, semua bangsa manusia. Labanuan Tuhan di kudus, patut disembah. Patut Tuhan disembah, semua bangsa manusia. Labanuan Tuhan, Labanuan Tuhan di kudus, patut berkuasa di dunia. Oh,
Nuan Raja atas semua raja. Nuan Tuhan berkuasa di dunia. Nuan Raja atas semua raja. Ku muji Tuhan, ku muji Tuhan, ku muji Tuhan, oh Tuhan. Ku nyembah Tuhan, kami nyembah. Ku nyembah Tuhan, ku nyembah Tuhan, oh Tuhan. Ku muji Tuhan, ku muji Tuhan, ku muji Tuhan, oh Tuhan. Ku nyembah Tuhan, aku nyembah Tuhan, ku nyembah Tuhan, oh Tuhan. Amen. Jesus. Kami nyembah Tuhan. Kami nginingit ke nama Tuhan. Kami ngemasai ke nama Tuhan. Jesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Thank you Jesus. Terima kasih. Nuan Tuhan itu cukup bala padas. Nuan Tuhan itu cukup balat mana. Awak kepemanah Nuan Tuhan Yesus. Kekudusan Nuan Tuhan. Ngelekai. Lalu terus. Yes. Neguk tiap hati. Tiap hidup bakdo tu Tuhan. Jesus. Nuan mah Tuhan. Ia patut terima semua puji. Ia patut terima semua basa. Ia patut terima semua mulia. Amen. Haleluya. Ketinggi ke nama Tuhan. Dalam nama Jesus. Amen. Amen. Dalam hadirat Tuhan kita akan tunjuk ke piring pemerintah kita. Yes, we want to give our offering now. Amen. Thank you, Lord. Yes, sebelum kita ngambil jaman kudus kita ini dah ngambil offering dia tahu.
Jesus, terima kasih kepir yang pemerik itu dah dejuak ke semua bala Tuhan. Lalu ku bersampi awak ke Nuan berkat yang berlipat ganda kena ngelekai mesai ke perintah Nuan Abai. Terima kasih lalu kami terus nyerah ke kebaktian pagi itu terus ngagai jari Nuan situ aja. Roh Kudus kami ngelalu ke Nuan. Kami ngelalu ke Nuan ba tengah-tengah penghidup kami. Nuan mah ti berjakuk ngau kami pagi itu Tuhan. Lalu kerja aja Nuan nyatanya di bakdol tu. Jesus, Nuan nemu tiap hati tiap orang tebak nol tu Tuhan. Awak kenuan ngelawak tiap ikut kami. Dalam nama Jesus Tuhan kau penglepas kami dah bersampai. Amen, amen, amen. Amen. Pagi taram semua kita duduk. Pagi itu sebenarnya kita ninga jago Tuhan, ninga kesaksian. Okay, kita bisik jamuan kudus. Amen. This very morning, just before we hear the word of God and also hearing the testimony, we have the Holy Communion first. Let us open to the book of Luke. Aram kita muka ngagai lekat jakut Tuhan bab Luke, ya, bab Luke bab ke 22. Okay, Luke bab ke 22. Amen. So haleluya. Bab ke 22 bab ayat ke 17. Okay, bab ayat ke 17 nyebut udahnya Jesus ngambil mangkuk. Mereka terima kasih ngagai Allah Ta'ala. Lalu berjaku ambil tu. Lalu bagi antara kita semua. Ayat 19. Udahnya ia megak ngambil roti. Mereka terima kasih ngagai Allah Ta'ala. Lalu mecah ke rotinya. Serta nyuak kaya ngagai sidak murid ya. Kok ya, tok tubuh aku tidak beri ke kita. Gagak tu kena ngingat ke aku. Lalu bakanya megak ya merik mangkuak. Ngagai sidak udah sidak tembuk makai kok ya mangkuak tu. Sempekat baru Allah Ta'ala. Di tangan ngau darah aku. Di pansut ke tegal kita. Ke tegal kita. Tu ianya tubuh Kristus. Roti tu melambang ke tubuh Kristus. Dipecah lalu dibagi ngagai tiap ikut kita. Lebuh kita ngambil ya jakut Tuhan badak. Kita megak ngambil penghidup ya kerismaya ke Tuhan ngagai kita. Udahnya ya ai anggur tu ngelambang ke darah Jesus. Ya tik nangam sempekat baru kena nuci bersih penghidup kita. Lalu lebuh kita ngambil jamuan kudus. Kita ingat ke penemu pengawal Tuhan. Dia sudah dikerjaya pak kayu salib. Dia sudah ngalah ke semua kuasa pemetang, kuasa dosa, kuasa penyakit, semua kuasa tik tahu nekul nanggul penghidup kita. Lalu dia tahu kita bisik penghidup tik meruan belamoya. Lalu jamuan kudus kena kita ingat ke penemu pengawal Tuhannya. Lalu lepas kita ngambil ya, kita ngambil penuh no basa, ngabah sati penghidup terempu. Lalu pastika kita ngambil engau penuh no basa, laban tu ianya tubuh Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus terima kasih ke pemanah Nuan. Terima kasih ke pengasihan Nuan. Lalu dalam jamuan kudus tu Tuhan kami ingat ke penemu pengawal Nuan bakayu regang. Oh ti jadi ti udah nebus penghidup kami. Ti udah ngalah ke semua kuasa dosa, ngalah ke semua kuasa antu, lalu kuasa ti penudi dia Allah kenuan enyak pemati. Lalu dia tu kami begulai ngau pengangkat Tuhan. Yes, pengangkat Tuhan ti meri penghidup ngagai tiap ikut orang ti Arab kenuan. Tuhan terima kasih. Berkat tiap ikut kami pagi itu Tuhan. Dalam nama Bapa Anak dan Roh Kudus kami dah sampai. Amen. Aram kita yang ambil begulai. Let us partake the Holy Communion together. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu
sanggup untuk melakukan mujizat-Mu karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Amen. Oh, okay. Ngangau ke semua belana kita. Luna, you kena ingat belana. Okay, ngangau ke semua belana datang ke semua. Okay, kita dekat sampai ngagai sidak ya. They go to the children church. Okay, belana kita come. Wow. Kita okay, kita bah. Wow. Come closer here. Get closer to Angka. Okay. So good. Come, semak ke. Kita sampai ke semua belana anak kita. Haleluya. Tuhan Jesus, terima kasih ketiap ikut balana, tiap ikut balana. Awak kedua merekat balana itu Tuhan Jesus. Inah lebuh sidak yang ngagai children church nuan merekat sidak ya. Ngau lekah jakut nuan Tuhan. Lalu bala pengajar tik ngajar sidak ya beri penemu dalam ngagai sidak ya. Lalu awak ke semua penemunya kena nampak ngagak ngiriang balana kami nuju ngagai penghidup ti udah disemaya kenuan Tuhan. Dinyak penghidup ti meruan. Tuhan terima kasih. Berkat tiap ikut sidak ya dalam nama apa ya nak. Roh Kudus kami dapat sampai. Semuanya boy? Amen. Amen. Okay. Wow. Tuhan kita badas. Amen. Hari 3 atau tadi, okay, seberapa tu kita bisa duit, okay, kita terima kasih kemarin aku bertemu ngau pesta Melai, ngali hari, okay, madah, aku bisa bakiah dua kau, ngau aku, kau ya, lalu berandau ngau sidak ya cukup dia berkat, lalu nyak ke buah kemadah ya, uleh kena datang lagi pagi tu, okay, so nyak ke buah kita bisa medak sidak ya, lagi kita ngelala sidak ngau dalam lagi. Okay, so pagi itu kita bisa kesaksian, kesaksian hari 3 atau tadi, ianya tiap-tiap hari 3 kita bisa bersembahyang, okay, bersembahyang, prayer meeting, okay, hari 3. Lalu hari 3 atau tadi ia cukup istimewa mai, okay, kita percaya tiap-tiap hari 3 lebih banyak kita datang bersampai Tuhan bekerja luar biasa, amen. Lebuh hari 3 tu tadi bala belak ngasai ke, okay, ngasai ke Tuhan datai. A miracle working God just working in. Okay, tak datai, nyak cek kedasai bala. Ya, mayang bala berkongsi lalu indah lebuh mayang aku ngagai house group sida Reverend tadi. Okay. Okay, sida sawai, you know, di belakang dia, lampai ke jari. Okay, sida megak berkongsi pasal hari 3, you know, sida ngasai kehadirat Tuhan cukup luar biasa. Tang pagi itu kita ngangau ke Cikgu Christina, okay, utai kedasai ke ia nulis nyak ngagi aku, okay, lalu ya.
Terima kasih Pastor. Shalom semua bala menyadik. Ya, nang amai lebuh maya bersampai hari 3, malam hari 3, minggu tu tadi. Kami ngasai ke mayuh utaitik nyelai, utaitik luar biasa nyadi. Maya malamnya mayuh bala menyadik bukai On berkongsi. Wednesday, he felt that there's a lot of things happening and a miracle happened. Tapi aku bedau bisik pengering. Bedau bisik kekuatan dekat berkongsi malamnya. And Nama pengasai aku. And then that evening that she don't have the strength really to share that. Nama utai ke dia saya aku malamnya. Aku ngasai kerendut Allah Ta'ala. I felt the Lord just embrace me. Anak, aku tik ngerendut nuan. Nya utai tik didinga aku malamnya. And the word that come to me, daughter, I'm the one that embrace you. That's the word that I heard that night. Lepas aku ninganya, aku nak ulian agang ahit mata aku labuh. And when I heard that and felt that, my eyes just the tears just drop. I just cannot control the tears drop. Indah, ahit mata aku labuh teritik malamnya. Aku nak ulian agang yang sekali. And that evening I was just crying, keep on crying. Lepas sis Glenn madah, setiap ikut kita diberi peluang pengasai sis Glenn malamnya. And when another sister called Glenn that evening shared that every one of us, the Lord gave us the opportunity. Ya, laban ukai kita ngerendut ya, Allah Ta'ala ngerendut nuan. Yes, the Lord are the one that embraced us. Lebuh sis Winnie madah pengasaya, ya lari. Tangnya tetap pulai baru, tegal nama Allah Ta'ala tik ngerendut ya, ukai kita. Napiak megak sis Zimada, setiap ikut kita itu sampah. Tang Allah Ta'ala, the greatest earth, ti mutiak kita nyadi ti luar biasa. Okay, we are just like the dirt, but the Lord are the one that going to pick us up and form us and embrace us, belong to Him. Menjadi aku nak nemu nama pengasai kita, tangtu meses Allah Ta'ala. Setiap musim ke dilalui kita, setiap mak ke di mak kita, setiap utai ke diasai kita, dia tu kita ngasai ke roh kita mati. Tuhan ti ngerendut kita, Jesus ti ngerendut kita. Ia dekat meri penghidup ngagai setiap raban CBC. Nyak pengasai aku malamnya. And I sense that indeed the Lord, don't go with our feeling, don't go with whatever, because the Lord says that evening, He's the one that come and embrace us. He's the one that love us and give opportunity again to everyone that come to Him. Ya, laban pengasai si sawai malamnya pun nama Jesus. Amen. Jesus, Jesus, Jesus padaya. Semua utai Jesus. Jadi datai bersampai hari 3, baka kita mai kayu, kita hidup kapi tik mau, jadi dia Allah Ta'ala bekerja bagi kita. Amen. Okay. Amen. Thank you. Pastor. Terima kasih. Amen. The last word is come every Wednesday prayer meeting. Okay, and indeed as we come, we just enlighten one another. And that evening, as we call the name of Jesus, Jesus, there's nothing can compare with the name of the Lord. Amen. Wow, praise the Lord. Yes, this very morning too, we have okay, Pastor Malay and the wife, put your hand together. Okay, kita visit Pastor Malay, ngau bini yang visit itu. Okay, ngau kita. Lalu, as I said just now, yesterday evening, in fact, I got appointment with Pastor Malay at 3:30, and he said, "Hey, Pastor, I'll be a bit delayed, and can because I go somewhere. I have two friends with me, and can we meet somewhere?" He said, "Can." So we meet two of them, and wow, I believe this is not coincidence, brother, and. They are all the way from Africa. Put your hand together. Semua saudara yang datang dari Afrika. And I hope I pronounce your name correct. They don't call Volks.
Folks, okay. Wow, at least not too bad, eh? Okay, put your hand together. And Eugene, okay? Easier. Amen. So they want to share about what the Lord is doing and why they come to Malaysia. And in fact, this is a really very exciting time. For the past few months, we share about what God is doing. Okay, penatai sira kita ianya bakal di iring Allah Taala berapa bulan kita berjakuk ke pasal namau tetik dekat nyadi, lalu Tuhan gemai sedoaya ngage menua kita laban Tuhan berjakuk ngosidaya. Amen. Without further ado, I want to invite two of you to come forward. Yes, then introduce yourself more and then just maybe to the stage, brother. Yeah. Wow. Oh, okay. You want to sit? Good morning. Emmanuel. Yes, that's how we used to greet back where I'm from. Selamat pagi. Lalu Emmanuel nak macara kami lalu kepangan diri bak menua kami den. Because we know that Emmanuel means God with us. Laban kita nemu erti Emmanuel Tuhan ngau kita. So when we greet each other, instead of saying good afternoon or good evening, we either say good morning or Emmanuel. Lalu hari kita itu nyebut lebih mereka tabik ngage pangan diri selamat pagi selamat ngalih hari kita nyebut Emmanuel Tuhan ngau nuan. Because every time you greet somebody Emmanuel, you are acknowledging that God is with us. Lalu tiap kali kita ngelalu ke pangan diri ngau jakuknya ya kita ngaku Tuhan nya ngau kita. So it's a wonderful privilege for us to be here today. Lalu cukup mana amat aku boleh natai ke ditu bak pagi tu. Like me, I'm Eugene, Nama aku Eugene. and this is my brother Vaughan, Lalu nya menjadi Avon. and we are from South Africa. Lalu sedua hari Afrika Selatan. So the reason why we are here, Lalu kebuah sedua hari datang kita. for the last 30 years, we have been seeing revival in Africa. Lalu 30 tahun keudah sida ya medak kerja jih nyatanya di benua Afrika den. One of God's servants, Prophet T.B. Joshua, Lalu sikut demi Allah Taala nya TV Joshua. God used him for more than 30 years. Lalu 30 years. Yeah. Tuhan ngena ya ngelui hari 30 tahun. To do millions of miracles, Lalu ngerja pengawa macam berjuta-juta kerja jih nyadi. signs, wonders, healing, deliverance. Lalu tanda kuasa, lalu pengelepas, lalu orang digerai. And by the special grace of God, we had the grace to serve under his ministry. Lalu oleh pengasih Allah Taala kami bisik peluang mela ngauya. And we have witnessed countless miracles over the Lalu years. kami oleh medak, lalu medak kerja jih nyatanya di tengah pelanannya. And truly we know that nothing is impossible with God. Lalu kami pasti nemu nadai utai ti nak oleh dikerja oleh Tuhan. Literally on a daily basis, we saw the manifest power of God. Lalu inah tiap hari kami medak Tuhan bekerja, kuasanya dinyatakan. Touching people with any kind of problem you can imagine. Lalu oleh gambar ke setiap ikut orang ti macam penanggul bab penghidup. HIV, cancer, you name it, any problem, nothing is impossible for Jesus Christ. Inah orang ti bisa HIV, orang ti bisa cancer megak degerai ka. And the way we used to do it, because we live in a generation without faith and without hope, they want to see evidence. Lalu cara kita laban kita itu hidup bak generasi kedia tu orang dekat medak kenyataan. So in order for people to believe, we ask them to bring medical certificates to prove the conditions that they have. Lalu sida ya diasuh mai medical certificate-nya kena membuktikan sida ya digerai. And they share testimony coming with a medical certificate proving that Jesus Christ healed them. Lalu sida megak datai gemai sertifikatnya lalu madah ka memastikan sida digerai ka. Because if millions of this generation are to believe, they must see evidence that Jesus Christ is the same
yesterday, today, and forever. Lalu awak ke berjuta orang bergenerasi itu nemu, okay, nemu Tuhan Jesus kemarin sarito ngobelamaya. So Prophet TB Joshua trained us, equipped us, and sent us before God Almighty called him back home. Lalu TV Joshua training kami, ngelatih kami sebelum Tuhan ngambil ya pulai. So just like Jesus sent them out 2 by 2, Maka Jesus tik nganjong dua orang murid dia dua-dua. so we are here today, 2 brothers in Christ, to come and encourage your faith. Lalu tu dua ikut seduaya pagi tu merangsang kita ngau pengarap, ngangkat ke pengarap. To come and tell you that revival is coming to Malaysia. Lalu madah ngage kita revival dekat datai ngage menua Malaysia. Yes, thank you, Jesus. Terima kasih ngage Tuhan Jesus. So all the prayers, all of the saints have been praying for Malaysia is coming to pass now. Lalu semua sampai demi Allah Taala ngage Malaysia kita dekat medak utenya dekat datai dia tu. Prophet TB Joshua said 30 years ago 30 tahun tidak dulu nubuat disebut ya. that revival will start in Nigeria, Revival berpun bat Nigeria. and that's what we saw for 30 years. Lalu nya otak kena pedak kami 30 tahun tik kuda. Millions of people being touched by Jesus Christ. Berjuta orang ditegur oleh Jesus Kristus. And he said after Nigeria, revival will spread to South Africa. Lalu dari Nigeria revival terus ngagai Afrika Selatan. And from South Africa all over the world. Lalu nang ari Afrika Selatan ia terus ngelekai ngagai dunia. So we are 2 brothers, but we have a brother back in South Africa, Lalu- our senior brother. Lalu ditok kami dua ikut aja dekat menyadik datang Afrika dan bisik kami menyadik inah menyadik te tuai age. From a ministry called Roadmap International. Lalu ministry terkumai Road Map International. And we know that Jesus is the roadmap. Kita nemu Tuhan Jesus yang nyak road map. Yes, so he too, he was trained by Prophet TB Joshua just like we were. Ia mega dilatih oleh TB Joshua baka seduaya. And God Almighty imparted him to operate on the same level as Prophet TB Joshua. Lalu Tuhan penuh berkuasa mengurapi menyadik tu mega baka TB Joshua tu dah tinggal. In times of healing, deliverance, Baka ngau gerai, ngau pelepasan, and the power of God. lalu ngau kuasa Allah Taala. So we are here to tell you today, to introduce you to that ministry. Lalu kami ditok madah ngagi kita pasal pelayanan road mapnya. Because Apostle David from Roadmap Ministry, Lalu Apostle David ari road map ministry. God Almighty instructed him to come to Malaysia for revival. Lalu Tuhan asai ke ngasuh yang datang ngagi menua Malaysia kita mai kerja jia. Last year, God Almighty instructed the apostle to do a revival service in South Africa. Lalu tahun yang kemarin Tuhan ngasuh sida yang ngaga siti pelayanan pembangunan rohani, kebangkitan rohani ti besai. And to also have a pastors' conference where more than 1,000 pastors from all over the country came. Lalu bisik mega pastors conference ti lebih hari 1,000 ikut orang datang hari seluruh menuanya. So God Almighty used him to impart into the lives of these pastors. Lalu Tuhan mengurapi semua pastor ti datainya. And when they went back to their ministries, God Almighty started using them in miracles, signs, and wonders. Lalu lepas sudah mulai ke dalam puarinya dia Tuhan ngena sidak ya ngerja banyak macam kerja dia. So just like God Almighty instructed him to do that in South Africa, Baka Tuhan ti udah ngena sidak itu South Africa, Afrika Selatan. God Almighty has now instructed him to come to Malaysia to come and strengthen the body of Christ. Lalu Tuhan mega ti penuh berkuasa saya ke ngasuh sidak ngagai menua Malaysia tu awak ke ngangkat ngeriang ke tubuh Kristus bab menua Malaysia. And also to come and impart to ministers of God to do the same miracle signs and wonders in their churches. Lalu ngerja pengawak ti sebaka bak gereja-gereja sidak yampu. Because we are all one. Laban semua kita ianya satu dalam Tuhan. Different gifts, but the same Spirit of God. Lalu pemeriknya ianya datai dari Tuhan ti sebaka. And of course, God's word is the standard. Nang amat leka jakuk Tuhan nya mah terjadi ti pegai kita. God Almighty does nothing without his word. Tuhan
Tuhan luar biasa nak ngerja utai tanpa lekajaku ya. Anything he does through his word by his spirit. Lalu ente ya ngerja nengah lekajaku ya. Okay, ngau lekajaku ya nengah Roh Kudus ya. And as it was in the days of the book of Acts, Baka utai tu dah nyadi bak kerja rasul. God Almighty confirmed the message of the apostles through signs and wonders. Lalu Allah Ta'ala penuh berkuasa nang nyemetak ka kerja jih nyadi lebuh sidak ya mai lekajaku ya. So if you listen to Apostle David's message, you can see it is the pure word of God. Lalu nanti kita ninga Apostle David message ya ianya nang amat lekajaku ya. And that is why God Almighty is accompanying the word with the signs and wonders. Lalu nya kebuah Allah Ta'ala kita nang nyempulang lekajaku ya ngau kerja jih ya lebuh lekajaku nya debai. So we are here today to introduce you to this ministry and to show you that nothing is impossible with our Lord Jesus Lalu Christ. kami dituk madah ngaki kita nadai utai te na oleh dikerja oleh Jesus Kristus. And by the grace of God, when Apostle David comes in a few months' time, Lalu ngau oleh pengasih Allah Ta'ala lebuh Apostle David datai bapa bulan dah. we will see revival fire spreading across Malaysia. Lalu kita medak ianya awak api Roh Kudus terus ngelekai bab menua Malaysia tu. And Asia at large. Lalu menua Asia tu megak. Amen? Amen? Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. So I'm going to hand over to my brother Vaughan. God bless you. Lalu kunjurah ngagai brother Vaughan megak. Shalom. Shalom. My brother is going to get some videos ready. We'll show you just 3 clips. Lalu menjadi aku nyediakan video ngagai kita kami beri 3 klip aja. But while he's going, I want to say to you, Lalu nama tekak disebut aku ngagai kita. don't look down on yourself. Anang sekali kita ngemaruah ke diri empu. Mereni yang maruah bak diri empu. When we come in here today, Lalu lepas kami datai sari tu, we see an atmosphere of miracles here. kami udah ngasai ke kerja jih terus nyata jadi di tu. It's not like this everywhere. Lalu okay berketuk di bak tiap-tiap Noel. So don't look down on yourself. Nya alai anang ngemaruah ke diri empu. Romans 5 verse 8. Bak Rom 5 baris ke-8. It said, God went before us. Lalu nyebut dia Allah Ta'ala-nya berjalai dulu hari kita. He showed his love to us. Lalu ngayan ke pengerino ngagai kita. That while we were still sinners, Ia nya lebuh kita itu agi orang tu berdosa. he died for us. Ia mati ketegal kita. So again, I say, look Agi megak aku nyebut. Pedak. with the eyes of the Spirit. Pedak lalu perniang ngau mata roh kita. We see, Kita medak. me and my brother, we see an atmosphere of miracles here. Kita medak ianya keadaan kerja jih nyatanya di Batnua tu. So keep pressing, Nya alai terus kita berjalan jingkang kemua. Terus keep bersampai. praying. Terus bersampai. We want to show you what God can do for you. Kami dekat merik klip tu lalu ngayan ngagai kita nama tekak di kerja Allah Ta'ala. But you have to lift your eyes to heaven. Letang kita mesti mereniang ngau mata kita ngagai Jesus ikut aja. You have to take God's word as a standard for your life. Lalu kita mesti ngambil lekajaku ya jadi ke puan penghidup kita. You cannot live by your feelings. Kita nak oleh hidup ngau pengasai kita empu. The word of God is eternal. Lekajaku Tuhan ini kekal belamanya. And the God of miracles, Lalu ia megak Tuhan tik ngerja pengawal aji. he is seated in heaven. Ia duduk bak serga. So when you lift up your eyes and you open your heart to heaven, Lalu lebuh kita mereniang ke serga kian lalu ngangkat ke hati kita ngagaya. then heaven can enter your heart. Lalu serga megak oleh datai ngagai hati kita. Because you are the temple of God. Laban kita itu ianya rumah gereja Tuhan. And when heaven touches earth, Lalu lebuh serganya neguk menua tu. this is when miracles happen. Lalu nya tik ngasuh kerja jih nyadi. Okay. Brother Eugene, are you ready? Okay, we're going to show you 3 videos. If you want to see the first one, Lalu sida maran ke klipnya lalu ke terubah ya. this is a young man, he's an athlete. Lalu tu ianya orang kebiak ya atlet.
and he's torn his hamstring. Lalu urat rakat itu putus. And they've said he can't run for 1 year. Lalu ia nak ulah Belanda setahun. But he's one of our top junior athletes. Tang ia siku orang atlet top sekali. The world record holder for 400 meters is South Africa. Lalu ia nyadi ke world record holder ba South Africa, ba Afrika Selatan. So now this young man has come for prayer. Lalu dia tu ia disampi ke. And this is Apostle David Bunyani. Lalu tu ia nya David, Apostle David. And he's just asking the young man, do you want to run for Jesus? Lalu dia yang madah ngagai siku tu ada kenuan dekat Belanda ke Jesus. And he's saying yes. Lalu ia madah out ko ya. And now he's going to pray for him without even touching him. Lalu dia tu ia bersampi ke ya pedak kita ia nak nego ya. And you will see the power of God hit him. Lalu kita medak kuasa Allah Taala bak ya. Watch, he's praying now. Lalu perhati ke ia bersampi dia tu. Watch your screen. We thought I'd touch and look at the reaction. How it's shaking. So the angels are now operating. The Holy Spirit is operating on that hamstring. Nak nyalah baka Roh Kudus Tuhan ya, malaikat Tuhan ngaga operation bak kaki ya te putusnya urat te putusnya. Just in a Atau very short rakat te time. putusnya. In a very short time. Lalu dalam masa te pandang Doctor, they are saying this year, 12 months, no run. I said, okay, it's fine. No argument with medical doctor. They are doing their job. But there's another medical doctor, the great physician. He's saying that we believe in doctors. Look at the reaction. The apostle is saying we still believe in doctors, but there is a great physician. His name is Jesus. ya nyebut ya kita itu age Arab ke dutul, okey tang dutul hari atas ke dutul ya nya Tuhan kita. Even though the doctors have said don't run for a year, Tajak dutul madah ngagaya anang Belanda dalam kandang setahun. the young man has come and asked God for intervention. Tang ya kebiaknya tadi ke atletnya tadi yang ngasai ke Tuhan dah bekerja. So the Spirit of God is restoring the body. Lalu Roh Kudus Tuhan terus ngerai ke tubuh ya. The young man, Ya kebiaknya he's in the Spirit. ya ngasai ke di dalam roh Tuhan. It's his body reacting under the power of God. Lalu tubuh ya ianya pada kita berkeni ke kuasa Tuhan bekerja bak ya. This is the practical demonstration of the power of God. Lalu tu yang nak nyala-nyala baka demonstrasi di ayan ke Tuhan. Thank you, Lord. Father, we thank you. So now he's saying, Father, we thank you. You're the healer. You have set him free. Ia nyebut apai terima kasih labanuan Tuhan tik ngerai. Rise up. Nana nego ya. Watch, the man is healed now. Pedak kita. How are you? How are you? You are from the theater. So Take now it the easy. apostle is telling How are him, you? you are from the theater, the Test operation yourself. theater. Let me Take see it what you easy, do. take it yourself easy. now. Check yourself. Lalu ke sampai kianya nuan baru keluar hari nak jalan-jalan baka hari bilik operation. He's saying, Ya. check yourself, you are healed. Okay, jembat-jembat lagi lalu nuan udah digerai oleh Tuhan. Brother Eugene, 9 minutes, 30 seconds. Now you will see this young man, we're going to take that week. He runs at our national competition. Lalu bak minggunya atlet tu ya Belanda baru ya ngau competition baru bak minggunya. So we have the video. So that very week he goes and he runs. Lalu bak minggu ya tik negerainya bak minggunya ya Belanda baru. So it's just at 9 minutes 30 seconds. So you see that we video before, during and after, and we do testimony. Lalu perhati kita kami video sebedau ya udah ya degerai lalu terus ya. Because your testimony builds other people's faith. Laban testimoni kita nyak tik nyungka ke pengarap ora bukai. Jesus is not a respecter of men. Lalu Jesus na
membedakan orang. What he does for one, he will do for another. Lalu nama te kerja yang ngagai orang sikutnya nyak megak di kerja yang ngagai semua orang. It's our heart that matters. Ia nyak ati kita nyak otak kebeguna. This is the race that he was about to run. So let us fix our eyes on the screens of our television. So my brother, this is on the Thursday. So the young man is So wearing share with us. Tell us what the is black happening there. What are and we red witnessing shirts. there? Lalu ia katanya ia ngena baju Pinpoint to merah us which celupnya. one is you there, Ya because ke there's a lot of disegerai ke Tuhan Vietnamese tadi. that are running there. Tell us which one is you. And you see how far ahead he is. Lalu pedak kita pengelaju pelana ya. And if you've ever run the 400, this one you can't run without training. Lalu ia Belanda And there we have a pillar of God. Let's bedau clap for training Jesus lama tu Christ. banyak ke pedesnya deh. The And you miracle see he's not working trained for a God. year and he's running and he wins the race. Mesti perhati ke dalam setahunnya ia nak training tang So share pelari with us, my brother. ia Belanda lalu terus nombor Remember, you satu. were in pain This the is whole to show that How God did you cares feel when about saw yourself you now and your that family you won in this race? every When you walk saw and the area gap of that you life. gave Lalu the tu other madah contestants ngage kita behind Tuhan you. ibuh Share ke with us, kita what ruang happened bilik to you? kita What lalu did you dream that semua time? penghidup kita. Okay, we're going to show you another one. Lalu kami kat ngayan ke situ dah. This one is a lady that has a infection in the eye. Lalu tu ianya seke induk TBC infection bak mata ya. So some of these The pictures footage you're are about to watch is not for of- sensitive viewers. It's raw. The pictures that we show the scars. Okey, lalu gambar tu nang diayan ke kaminal baka mata ayanya. Okey, yang nakut ke kita itu ya. You can see the sister's eyes swollen. Kita oleh meda mata ayanya tak kemai. And if they don't deal with that infectious, it can take the whole eye out. Lalu ente te ketumbuh dia nyak nak dibuai nyak te oleh ngasuh seluruh mata nyak nak medah. She's been to doctor, she's tried to have medicine. The doctor says this we can't help. Lalu yang ngage dutul lalu dutul madah kami nak oleh mantuk nuan age. Your body is not responding to medicine. Lalu tubuh nuan tu na oleh nerima ubat te diberi. So she's come to ask God for his intervention. Lalu ia bersampi lalu ngasuh Tuhan nyak bekerja. And Apostle is going to pray for her. Lalu dah nyak Apostle David nyak tarik bersampi. So this is the day before the service. Tu ianya hari sebedau gumpuruk sidak ya. We record everything Kami record semua utai. so people can know the power of God. Lalu awak kau orang nemu kuasa Allah Taala. Of the sinuses, nasal passage, and also oral cavity. So this infection can result in death. Lalu inah infectionnya oleh ngatai ke pemati. You are about to see pictures from the internet of those who suffered from this. So we're going to show you pictures of what happens to people if they don't deal with that one. Lalu ngayon kita nama te oleh nyadi tu te oleh nyadi enti usida ya nak digerai ka. Without God's intervention, this is what happens. Enti Tuhan nak bekerja tu utai tuleh nyadi. Te teman-temannya. So now she's on prayer line in Sunday service, Lalu bak hari Minggu ia disampi ke. and Apostle is going to pray for her. Lalu dahnya apa senyap sampai ke ya. So she's explaining to Apostle her problem. Lalu ia madah ngagai apa senyap nama penyakit ya. Now it's spreading to the brain. I ke kgone ya sekolong this year because ke dula ke sa ke itlwana sepetlele and ke ya operation mo sane di doctor di re ha se ntho e tlo fela ke ntho e tlo dula e hlaya. So how ya braining? Yes, I'm braining. Dinama tse di spreadela braining kana causa dinama. So Apostle is holding in his hand water. Lalu Apostle bak jari nya bisa ai. You know, Apostle Paul, he used a cloth. Apostle Paul used anointed cloth. Cloth. In the mighty name of Jesus. Biasanya Apostle tu ngena kain ya. This is for Because we have so many people, we use water. Lalu tiap payah pegang orang kena air. Thank you, Jesus. Amen. So the apostle has just sprayed her with anointed water, and you see it's now burst and it's now coming out. Lalu kita medak air udah bekau ya kita medak nanahnya keluar. That poison must come out. Causes growth, burst, That poison must come out. Lalu ia nyebut racunnya mesti pansuat. This is deliverance of the body. Tu ianya hours later, the mucus substance Yeah. continued to come out as the Okay, growth nanah keluar. gradually reduced.
bakal ke What manner of man racun bak is tubuhnya. Jesus Christ? We serve a miracle working God. Kita itu Apostle kita David itu then nyembah uttered a Tuhan powerful kerja pengawal aja. prophetic message But sometimes he concerning does things that we Let us don't listen to what understand. he said in Jesus' name. Lepas Tuhan bekerja, kadang-kadang kita tak faham. When Jesus took the mud and he spat in it and he made eyeballs and he put it in the lady's face in the eye. Indah lebuh Tuhan Jesus. Ya, Jesus kena ludah yang lalu ngengkah ke bak mata siku induk lalu ngasuh induknya medak. So we are seeing the same miracles there. You can see the sister now. This Lalu is the kita- next Sunday. Days after Kita receiving medak prayer from induk tu Apostle dia tu David je Boyani, perhati ke dia tu ya hari Minggu ulah She's now coming to give testimony. ya beri kesaksian dia tu. Thank you, Jesus. Terima kasih ngagai Tuhan Jesus. You can see the mother is affected her emotions. Lalu kita medak inai ya ngau sabat-sabat. Emmanuel. Tu induknya tadi. Emmanuel. Lebitso la ka ke Colette So she's Friesen. explaining her Ke tswa name hona and her mona healing. Bloemfontein. Ka Amen. So 2015, there are ke qadile many, ke many kula, ke miracles tshwere like ke this we've sefuba. seen Sefuba every sa ka Sunday. ha sa Prayer line is fola, 1,000 mama, people. bapa ba ntse ba Lalu rekisa Mayu ngata. Muhammad kerja dia tik nyadi masa tu. Orang dia sampingnya berapa ribu orang berbaris Through the ministry of Apostle David, we see every dengan Sunday ministry thousands healed. Apostle David. All over the world, we have now entered into So the this segment is a man who's come for first ever deliverance. healing service Lalu of the tu Lord ianya orang datang di deliverance He has atau struggled ke with alcohol, pelepasan. with Ia alcohol. ianya orang pemabuk. Divorce Ia mega sarak ngawal bininya. and pornography. Lalu meda utai lucah. So this is deliverance in the power of the Holy Spirit. Tu ianya pelepasan ngau kuasa Roh Kudus Tuhan. So there is a spirit that wants to destroy your life. The apostle is telling him there's a spirit that wants to destroy your life. Ya posanya madah tu roh ti nak manah ti jai nya ti ka Time to time, ngancul ke penghidup ya. He's telling you suffer from fear, your heart Lalu ia mega penuh kau penakut. but you need to change your whole lifestyle. Lalu ia mesti ngubah penghidup ya. You can't on Sunday be in church reading the Word of God, Ia datang hari Minggu macam jaku Tuhan. and Monday watching whatever you want to, La- Tuesday watching lalu- whatever you want to, Wednesday whatever you want to. Lalu hari satu lalu ngerejau tak ke dekat di rempu lalu ngerejau tak ke pendekat isik di rempu. So the apostle is telling you must change your whole life. Lalu apostlenya madang ngaya nuan mesti ngubah penghidup nuan. When Jesus gives us his life, Lepas Tuhan Jesus nyerah ke penghidup yang ngagay kita, we have to give him ours. lalu kita mesti nyerah ke semua yang ngagaya. So now he's dealing with the spirit of death. Lalu dia tu ia sampai ke pasal roh pemati. in the mighty name of Jesus, you darkness, come out of it. Who are you? Who are you? Who are you? Tell, who are you? Who are you? Who are you? Tell, who are So you? now the demon is speaking. What do you want to do in his life? Destroy. What have you done for? Destroy. The demon is saying, I want to destroy him. I'm using sex. I'm using lust. I'm using pornography. Lalu kuasa pematangnya Marriage gone. dekat munuh penghidup ya dengan las atau ke dengan ketagihannya ya ingin isik ya. And that man's voice is in a different accent from his normal voice. Lalu suara te keluari nyawa ya ukai suara ya nya That spirit is speaking with a ya Dutch roh accent roh di dalam ya. when he's English. Other So the demon is speaking a different accent from that man That's normally. why I say Lalu this spirit wants to destroy esen your terkena life. ya nyelai agi ari Fix your lifestyle. laki tu. You see how I summarize the whole thing? You need to fix your lifestyle. It's the marriage is destroyed. He's saying his marriage is destroyed. His family is destroyed. Ya madah indah perkawinannya ruang bilik ya berpecah belah. I don't know. Demon. As last, how do you operate in this body? Pornography. Say what? Pornography. Pornography. Okay, so each time he watches pornography, what happens to you? This is just this. No more. Disengage life, children, people. Saying his family, his children, life, everything is broken.
bala na ya bila ya pecah belah. So when the demon is caught by the Spirit of God, Lalu lebuh it must confess what it's been doing in your life. si lebuh Roh Kudus Tuhan datang ya kita mesti ngaku utai ti ngikat tubuh. Judgment is being given. Judgment is being given. Lalu bak mayanya penghakiman, bahkan adalah penghakiman datai. Out! In Jesus' name. Thank you, Lord. You are free. Rise up, sir. Now he's free. Dia tu udah dilepas ke. How are you? Not hours and hours of Don't worry, deliverance. you are free. Very short. Lalu kai berjam-jam nak lama ya di set free, dilepas ke dalam nama Jesus. Your life is healed today. He's telling him your life is healed today, but you must go follow the word of God. Lalu imadah penghidup nuan dah dilepas ke tu nuan mesti berjalan nitiah ke kajakut Tuhan. We have to change our lifestyle. Lalu ubah cara nuan hidup. Okay, we want to show you one last video. So on Sunday service, the hall is big. There's thousands of people. We have prayer line. But at the end of the service, we do mass prayer. Mass prayer is where we ask the Holy Spirit just to touch everyone in the church. Lalu ba hari Minggu sekali ianya mayuh na orang minta sampai itu kami tak bersampai ke mayuh orang sekali terus. This is the end of the service. Lalu nyak ba penghujung servis. To pray blessing across everyone. Lalu bersampai ke semua orang terdatai. So our services, our church runs 12 hours. Lalu gereja sidak ya ianya 12 jam sidak ya bisik sabiasnya. But it feels like 1 or 2 hours. Nak nyala-nyala bakal sejam aja. Because of signs and wonders. Laban medak kerja jiah nyadi. So now, even as the apostle is just praying, this girl is manifesting, she has had abortion. Lalu lepas sidak bersampai induk tu baru dah berbuai ya. So he's just leading everyone in prayer now. Lalu yang ngiri yang tiap ikut orang bersampai. And let the Spirit of God touch his people. Lalu Roh Kudus Tuhan terus bekerja. He's singing, let the power of the Lord from heaven above come down. Lalu kuasa Allah Ta'ala ari surga datai ke bawah. Let the power of the Lord of heaven above come down. Lalu kuasa ari surga datai ke bawah. And people are set free right across the hall. Lalu mayuh orang dilepas ke ba biliknya, ba hallnya. You can see the man of God is just in the altar. Lalu kita meda Nabi Allah Ta'ala nya ba stage saja. But distance is not a barrier. Second. Distance is not a barrier. Lalu penyawahnya ukai jadi ke the condition larangnya. The condition for God touching you. Lalu utai guna Tuhan neguk penghidup kita. Is not a man touching you. Ianya ukai mensia neguk kita. It's your heart being open to God. Ianya hati kita empu tu dibuka ke ngagai Tuhan. Remember all healing and deliverance. Ingat ke pasal pengelepas. Is because of the blood of Jesus on the cross. Ianya ketegal darah Tuhan Jesus bak kayu regang. But we have to forgive those that have hurt us. Lalu kita mesti ngampun orang ti udah ngemedias ke We kita. cannot hold offense. Lalu kita nak oleh mai pengeringatnya. Because Jesus said, Laban Tuhan Jesus nyebut, if you hold offense, lalu enti kita megai pengeringatnya, if you hold unforgiveness, lalu enti kita megai nak ngampuan orang, then how can your Father forgive you? lalu berkeni ke kita dekat pasti ke Tuhan yang ngampun kita. When you hold on to hatred, Lalu enti kita megai pasal ngagai pengeringat. when you hold on to pain, Enti kita megai pasal ngagai pemediasnya. rejection, Lalu utai kerkengai kurang. these things affect our body. Semua utai nya te besi kesan bak penghidup kita, bak tubuh kita. But the Spirit of God is love, joy, peace. Tang roh Allah Ta'ala bisik pengerindau, bisik kedamaian, bisik pengelikut bak penghidup kita. So you tell your heart, be free in Jesus' name, and you let go. Lalu kita mesti muka hati kita, lalu dilepas ke You dalam choose to Tuhan forgive. Jesus. Ngasuh tanya lepas, lalu kita milih, kita mesti ngampun orang. You choose to forgive. Kita mesti ngampun orang. Every time you see that pain, you say, Lord, I forgive. Lalu tiap kali kinuan bedak orang te udah ngemedias kenuan Tuhan aku ngampun ya. Lord, I choose to forgive. Tuhan aku dah milih ngampun ya. That memory will go away.
Lalu dia utai kerkingat kita nyak dekat lenyau. But when you lie on your bed at night and you think of that pain, you are filling your heart with pain. Telu tanten tuan galik malam hari lalu megang ingat kau utai nyak te ngeracun tubuh tuan. Rather take the word of God, meditate the word of God. Lalu amai lekat jakut Tuhan, belum mati ke lekat jakut Tuhan. So as we're praying, people are vomiting poisonous substances out. Lalu lebuh kita bersampai orangnya muntah ke nama-nama racun bak penghidup ya. Right across the hall there is deliverance. Lalu seluruh bilik bak hallnya banyak pelepasan. So even people who have not stood prayer line are being touched. Lalu tajak orangnya nak berbaris minta sampai orangnya megak diteguk. This is mass prayer at the end of the Tu service. inyak sampai syara mayuah. So now he's commanding the demons to leave the people. Lalu dia tahu ya bersampai ngelepas ke orangnya are And antu. they are vomiting. Lalu dia tahu mayuah dah sedangnya mutah. Come out! Come out! Burden in your body, sickness in your body, poison in your system. He's saying any poison in your system, any burden in your body, any Demon pain in in your your life. body, come out. Ia nyebut nama-nama di dalam tubuh kita, banyak racun, banyak nama yang Poison ternyata in your pansut. system. And people are being delivered all over. Sickness and Lalu semua disease in sedaknya your dilepas system. ke. I command them, I say, come out! Come out! Come out! Come out! So even me, myself, I had cancer last year. Lalu nah yang pun ya bisa penyakit kanser tahun situ ini kemarin. Skin cancer. Ya bisa kanser kulit. I received healing at Roadmap last year. Ya nerima pengerainya tahun situ ini kemarin. So Jesus loves everyone. Tuhan Yesus rindu ke semua orang. The condition of healing is not what you do for him. Lalu healing pengerai itu ukai berpuan dari nama utai kerja kita kaya. But what he did for you on the cross. Dan nama utai itu dah dikerja ya bak kayu regang ke kita. But to receive we must forgive. Dan nerima pengerainya kita mesti minta ampun. Amen. Amen. Thank you very much, brother. Thank you. In your life. Amen. Wow, tempat jari sekali dak ngasi doa ya. Amen. Ya. Nak kebetulan megak pagi itu okay, atau ke sari itu sebenarnya kita mulai kita nempuh udah pukul 11 dia tu. Okay, buka ngagai Bob Joel. Okay, Tuhan okay, bak pun minggu tu tadi Tuhan ngayan kaku ngagai leka jakuk tu bak Bob Joel. Okay, bak buka ngagai Joel ya. Kita macamnya bergulai. Okay, Joel 2. Okay, bacanya ayat ke 23. Berpuan hari 23. Kita orang Sion patut andal serta gagah. Lantang senang laban Tuhan ti Allah Ta'ala kita udah mulai ke semua pemanah bakas lama. Ya udah merik ke kita hujan ti cukup. Pengelebat. Lebuh musim kayu naruak ngau lebuh musim celap. Pelengkah ayat ke-24. Dekat penuh laban kerang utai tanam, ai anggul ngau minyak dekat lilih aripitan. Aku dekat mulai baru ngagai kita semua utai ti rusak dempak buntak padang subak. Laban aku ti ngasuh sidak datai ngerusak kita. Dia tahu utai ti dempak kita cukup lalu hati kita tepantup. Break puji ngagai Tuhan ti Allah Ta'ala kita. Ti udah ngerja mayuh utai nyelai ti enak disangka. Nama tadi ya, udah ngerja mayuh utai nyelai ti enak disangka. Anamaya aku nak age dipecat orang ke jemaah elak. Nyak baru kita Israel. Nemu aku bisik ngau kita. Aku tu mah Tuhan ti Allah Ta'ala kita. Hari menyak, nada age petara bukai ti tahu dikarap ke kita.
Anamaya aku na age dipecat orang jemaah elak. Ayat ke 30. Okay. Aku dekat merik tanah ari nyak di dunia ngau di langit. Sama dekat digagak, darah dekat ditumpah, api dekat menyadi, lalu asap dekat pegari. Wow, terus sebenarnya aku dekat macam ayat ke-28. Nyak punchline ni dia, okay? Udahnya aku dekat ngirik ke Roh Kudus. Buat kerja aku ngirik ke Roh Kudus. Aku atas semua manusia ngambil ke anak lelaki ngau anak induk kita dekat menabi. Orang tuai dekat bermimpi. Sidak pungkak lelaki dekat berjenera. Amat. Datai ke sidak tiknya di ulun kita. Lelaki ngau induk dekat megak diirik. Aku ngau Roh Kudus. Lebuh harinya. Wow. Nama teka disaksi oleh saudara yang tadi. Ianya Tuhan bekerja. Tuhan mubuh ke Roh Kudus ya. Amin. Bah penghujung dunia. Tuhan mubuh ke Roh Kudus ya. Okay, aku ngelansak lalu yang kami bukai kita ngedalam kiage. Nemu satu nama terkepada kita dia. Ianya hujan berkat dekat datai. Padang urus pihak hujan berkat. Ya, hujan berkat, hujan Roh Kudus, hujan kesegaran. Amen. Hujan kekudusan, hujan pengerai dekat datai. Haleluya. Hujan nama? Hujan pengerai dekat datai. Lalu ayat ke-23, 24. Nyak tak ngasuh kita gagal hati. Padang luspia gagal hati. Kasih tusah hati orang digerai. Nah, kasih tusah hati orang diberkat. Nah, kita gagal hati. Padang luspia gagal hati. Wow, kita gagal hati. Nerima otentik badas gagai Tuhan. Aku rindu ayat ke-24 madah. Inah pelangka dekat penuh laban gandum. Wow. Erti lah ke Yakubnya. Nama Yakubnya nanti pelangka nanti. Jakub kita pelangka tibang. Nanti tibang kita nyak tak penuh. Tang tibang kita dia tu okey bakal tibang bak menua dia. Jadi ke bak biang nyak tibang kita kini. Macam tibang kita nak ya. Amat nak. Nanti tibangnya penuh nama pengawak kita. Gagal atau ketusah hati? Gagal. Padang luspia aku gagal. Ya, Tuhan berkat. Inah kuya madah. Ya, aku ya ayat ke-25 madah. Ya sudah lenyau, dempak buntak, dempak empangawalau. Dia tu dipulai ke Tuhan berlipat ganda ngagi kita. Amin. Padang respia ia sudah lenyau diberi Tuhan ngagi aku. Okey, nama-nama utik sudah lenyau. Bayaknya pengerai, bayaknya sebut aja nama dekat dipulai ke Tuhan ngagi kita. Dia tu kita dekat nerima berkat yang kesemaya ke Tuhan. Amin. So kesaksian kepada kita ingat tadi. Utai ketumbuh bak mata, nanah. Okay, dia tu digerai. Kaki namanya putus rakatnya tadi. Ya, pamau terkumai putus rakatnya ya. Okay, dia tu dalam sekejap dutul mana handang Belanda dek setahun tu. Tang bak minggunya ia Belanda nombor 1 okay. Ya, wow, nak genyak kerja Tuhan, amin. Amin. Lalu nama lagi semuanya Tuhan dia madah. Ya, ayat ke-26. Ayat ke-26. Dia tu kita dekat mayuh utai dia 4. Padang urus pihak, kami nadai suntuk utai. Okey. Ingat lagi, gereja kita nadai suntuk utai. Padang urus pihak, bangsa kita nadai suntuk utai. Menua kita nadai suntuk utai. Nama kebuah laban lebuh Tuhan ngelawak kita nyak terkumai kerja ajiah nyadi. Amin. Sebut kerja ajiah nyadi. Bepuan bak tubuh aku. Bak kami sebilik. Bak kami segereja. Kami semenua. Bak menua Malaysia. Amin. Ini nak ngeluik lagi. Tuhan bekerja. Wow, Tuhan bekerja. Udahnya puyan ke-28 ayat ke-28 ke-29 nyebut Tuhan bersemaya ke Roh Kudus ya. Nama utai kerja saya hari 3 tu tadi. Okey, hari 3. Kita percaya Tuhan mubuh ke Roh Kudus ya. Amen. Aku mendak aye ketika nama. Aye ni aye. Aye okey. Aye. Aye aku mendak aye. Wow, aye ngau sabar-sabar. Okey. Aku ya Tuhan bekerja bab hidup ayah.
Ku percaya Tuhan bekerja bak semua bala tidak tai mayanya. Tuhan mubuh ke Roh Kudus ya. Amen. So, utai kerpinta ya, ati kita. Parang usbia, ati kita. Pada nguingal lagi, ati kita. Ia nyak tepulai ngwati kita. Lekas jakuk tidak beri Tuhan gagai Glenn. Ia madah semua diberi peluang magang. Tuhan nabul kebenihnya. Bisik megak bak batu, bisik megak bak madang duri, bisik megak bak ati ami. Nama kebuah ada kenyak kebetulan. No. Tuhan beri peluang ngagai semua orang. Ati batu olehnya diami. Ati berduri megak olehnya diami. Amin. Asal kita muka ati kita ngagai Tuhan. Padang resbiak buka ati kita. Awak kita muka ati kita ngagai Tuhan. Labanya otak kerpinta Tuhan. Ianya ati kita ngagaya. Menjadi dalam Tuhan. Datai malam hari 3. Ngau bersampi. Padang resbiak datai malam hari 3. Okay? Nama kebuah kita ngasai ke. Kita percaya Tuhan bekerja. Kita percaya Tuhan bekerja. Amin. Bisa dengar aku? Yes. Lalu lekas aku 29 madah. Lebuh mayanya ialah aku dekat medak megak nuang Roh Kudus. Okay, aku ngagai bala ulun laki ngau induk. Erti jakuknya semua mua nadai siku Tuhan nak medak nuannya nadai. Padahal sepihak Tuhan nak medak nak pilih kasih. Padahal ingat lagi Tuhan nadai pilih kasih. Tekad pedainya hati kita. Asal kita terbuka Tuhan dekat nuang kekuasaan ngagai kita. Amen. Bisa dengar aku? Haleluya. Aram kita berdiri. Ya, let us arise. Ya, lebuh kita berdiri. Ingat ke kajakuk tu. Okey, lalu pegai. Bak Joel berapa tadi? Joel 2. Sebutlah kajakuk Joel 2. Ayat 23. Ngagai ke 30. Okey, bak akhir zaman Tuhan dekat mubuh ke Roh Kudus ya. Ya, bak akhir zaman Tuhan dekat mubuh ke Roh Kudus ya. Indah pagi tu awak ke kita ngasai kekuasaan Roh Kudus yang menong bekerja. Ya, tang utai kerka ya. Awak ke kita muka hati kita. Kita muka hati kita ngagaya. Kita muka hati kita ngagai Tuhan. Nama-nama utai ngikat kita. Perhati kerja-kerja disebut dalam kesaksian tadi. Enti kita, enti orang bukai ngasuh hati kita pedias. Ngasuh hati kita ringan. Ampun nuranya. Anang sekali-kali kita megai pengeringatnya. Ya, lepas kenyak. Enti kita bisik tebiat tinak mana. Nama tebiat nak mana? Medak pornografi kini. Ya, medak main nama main game terkelalu kini. Okey, berjudi online kini aku nak nemu. Okey, minta ampun kepada Tuhan, minta lepas kaya. Okey. Minta ampun. Awak ke Tuhan lepas. Nama-nama. Okey. Nyangkanya okey ngenak jimat kini. Okey, Arab ke manang kini. Arab ke tu macam-macam kini. Nama-nama utai. Tuhan ampun kami pagi tu. Lepas ke kami. Nama kebuah. Awak ke Roh Tuci datang ngagai kita. Roh Tuci Tuhan dia datang ngagai kita. Amin. Haleluya. Amen. Thank you Lord. Tuhan terima kasih. Awak ke Roh Kudus Tuhan bekerja. Bakal tersebut bak Joel Tuhan 2. Bak akhir zaman Tuhan dekat mubuh ke Roh Kudus Tuhan. Tuhan dekat ngerja pengawak te ajiah. Oh pengawak te nyelai Tuhan Jesus. Tuhan dekat mubuh kekuasaan Tuhan. Mubuh kekuasaan Roh Kudus Tuhan. Oh kami just mina ngasai kau tay mimi ajak hari 3 tu tadi. Tang kami dekat ngasai ke lebih lagi Tuhan. Kami awas Tuhan. We just taste just the drop of kuasa Roh Kudus Tuhan. Semina titik aja. Tuhan nya udah ngasuh kami gagal. Tang pagi tu aku bersampai awak kenuan
Ngireknya ngau mangu hagik bak penghidup kami. Kami lapal, kami awas ke Roh Kudus Tuhan bekerja. Awak ke pagi itu Tuhan, Tuhan bekerja yang luar biasa. Come Holy Spirit right now. Datai Roh Kudus dia Tuhan. Irek tiap ikut kami ngau kuasa Tuhan. Nama-nama teknika kami pagi itu lepas ke kami harinya Tuhan Jesus. Tebiat lama Tuhan, lepas ke kami hari tebiatnya Tuhan dalam nama Jesus. Amen. Kita aku ngasuh kita neguk hati penghidup derempu. Ngagi kita dekat dan lepas, ngagi kita dekat de ngasai kawak ke pengudus Tuhan datang ngagi kita. Tuhan semua pengeringatnya buai magang dalam nama Tuhan Jesus. Semua racunannya Tuhan buai magang dalam nama Tuhan Jesus. Tuhan terima kasih. Pagi itu penglepas Tuhan datai. Pagi itu penglepas Tuhan datai. Pagi itu penglepas Tuhan datai. Nama-nama Nuan nemu tiap ikut bala raban itu Tuhan. Kami bersampi penglepas Nuan datai. Awak ke kekudusan Nuan datai bak doto. Dalam nama Jesus. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Amen. Dalam kita belamati ke pengamat lagu itu. Lalu kita ngasai ke hadirat Tuhan pagi itu. Oh indah dalam kesaksiannya. Lalu kita nyebut. Kita dekat nyebut. Pastor, aku kak minta samping. Ya aku dekat degerai ke. Lagi sampai sakit kak minta degerai. Nuju datai kita.
Ya, sampai dekat minta sampai sebenarnya kita mulai kita rempu. Amin. Tuhan bekerja, kita mendak kesaksiannya. Okay, sampai dekat minta sampai datang semua. Amen. Haleluya. Amen. James, datang semua James. Haleluya. Kalau James baik datang semua. Amen. Sampai ke James. Amen. Pastor mulai ngau kada semua. Pray for them. Let us pray for them. Amen. Lalu bala pastor. Oh, haleluya. Amen. Dan dipulihkannya bagi Tuhan. Now just lay hand on them. Ada yang mustahil. Amen. Bagi Tuhan. Okay, come let us all pray for them. Ada Okay, semua kita datang semua kita hampir ke sidak ya. Bala pastors, bala leaders. Okay, datang semua. Ngau belak sampai kita. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord. Terus sampai ke sidak ya. Pastors, leaders. Amen. Come and pray for them. Let indeed. Yes. Thank you, Lord. Ku menang saat kau bertindak. Hidupku. Haleluya. Thank you, Jesus. Menjadi tidak rindu dalam Tuhan. Kita berdiri minta sampai dia. Tuhan ngelawak kita pagi itu. Neguk kita ngena kuasa ya. Semada kita diteguh, munda diteguh, kami tiba sampai Tuhan turun tangan ngerai ke kita. Ndak kira nama jenis penyakit kita. Kita dekat merintah penyakit di bisibat tubuh kita. Baik kenya roh penyakit di lama udah merintah kita. Siang ke malam lah ke dia tu Tuhan di berkuasa. Antara kita jarak kita tidak jadi penghalang kuasa Tuhan ngerai ke kita. Fokus ke Tuhan. Kita dekat merintah penyakitnya keluar. Haleluya. 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 Yesus. Haleluya. Itu sekarang saudara. Yes. Dalam nama Yesus, aku merintah penyakit dibisit dalam tubuh nuan dia tahu pansut. Baik ke bak kaki nuan, bak patuang, bak perut nuan, bak pala nuan. Dia tahu kita penyakit anang diau dalam tubuh orang ku dah harap kenuan. Dalam nama Yesus. Yes. Keluar. Yes. Haleluya. 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 Yes. Yes. Haleluya. Haleluya. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sekedar kita ngasai ke bisi, kita diturun di atas tubuh kita, dia tahu. Kuasa Tuhan, Roh Kudus Tuhan beroperasi di dalam tubuh nuannya.
Thank you Jesus. Dalam nama Jesus. Roh penyakit keluar. Keluar. Thank you Jesus. Rabasandara basaka rabasandara rarararara. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Mulia namamu Tuhan. Hallelujah. Hallelujah. Thank you Jesus. Sembuh dalam nama Jesus. Udah digerai ke Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Hallelujah. Hallelujah. He has come in the name of Jesus. In the name of Jesus. Receive. Terima dalam nama Jesus. Dalam nama Jesus. Receive. Terima dalam nama Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Receive. In the name of Jesus. Mustahil bagi Tuhan, ada yang tak mungkin, mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan diberikannya bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan diberikannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan diberikannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau
dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Kuasa Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Malam kita berlagu tu, oh madah ke Tuhan, mujizat terjadi di tempat tu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Jadi sekarang ini, mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan ke pembesar kuasa Tuhan. Nama Yesus, nama tenaga kerja Dia. Oh, nama Yesus tengerai ke semua penyakit. Nama Yesus tenaga pemulihan. Nama Yesus tengaga angkat ke kami. Lebih manas lagi, lebih berkuasa lagi. Hari tikudah. Terima kasih pagi itu. Semua bahasa, semua mulia, semua puji Tuhan siku aja ya Tuhan. Puji ke nama Tuhan. Kalau kami pulai, kami ngasai ke pengagal hati besar, itu luar biasa tenaga ngasai ke kami. Pengelantang, pengelikun, pemberani, tidak tayari Tuhan. Terima kasih apa? Puji ke nama Tuhan. Dalam nama Yesus kita semua dalam sapi menyebut. Amin. Haleluya. Terima kasih, thank you very much. Kita bertemu baru minggu kedatai. Bertabik ke pengendiri. Tuhan berkat kasih kita semua. God bless you all. Thank you.